Pitanje je tome vezan je život poslije smrt. Na koje stanje čovjek će ustati i da li ovi grobovi gdje čovjek bude sahranjen, da li na sudnjeg dana on izađe od isti grobovi ili to može bude na drugom mjestu. I Kur'an kada priča vezane grobova, i grob je taj mjesto, taj prostor gdje duše će čekati, gdje duše boraviti poslije smrta do sudnjeg dana. I ovo ne mora da bude ovo mjesto, ovo grob gdje čovjek bude ležan i gdje ostavimo tijela. Zato što postoji mogućnost i često se dešava dosta ljudi oni preseli, bude neka nesreća, nekad avionska nesreća, nekad u more, ljudi su otopi, ne nađu tijela i onda kada nisu našli tijela ne može da neko napravi grob. I faktički onda ti ljudi postanu bez grobova. I kada nema groba onda kako bi, šta se dešava sa takvi ljudi ili sa takvim dušama. To se pokazuje, grob ne znači samo ovo grob, nego to znači mjesto gdje duše boraviti do sudnjeg dana. A šta se tiče život poslije smrt, časni Kur'an govori وَنُنْشِيَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ i da vas uzdignemo u obliku koji vi ne znate. Surat Al-Vakija, 56. sura, 62. ajet. Allah kaže, a da vas uzdignemo u obliku koji vi ne znate. To znači, mi ne možemo da potpuno znamo kakva će biti naša tada tijela. Kada mi sudnjim danu, kada svaka duša će dobiti novi vrsti život. Na ovom svijetu, kada ljudi preseli, neko bude u starijim godinama, neko puno pati, neko preseli dok je mladi, dok je kao dijete, neko je slijep, neko je invalid. To znači na razni stani čovjek preseli. I ako bude tamo tjelesni život, kako mi imamo na ovom svijetu, i ako neko ostane na iste stanje na koje stanje on preselio, onda šta će biti tamo? Onda slika tamo će biti ista kako je na ovom svijetu. Da neko je slijep, neko je gluhnijem, neko invalid, neko bolesnik i tako dalje. Onda to neće biti džennet, to će biti onda nešto drugo. I časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reši ovo stvar. Jednom kada se kaže jedna stara žena došla kod njega i ona rekla, o poslaniče, da li ja ću otići u džennet? I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekad volio da se šali. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio, stari ljudi neće ići u džennet. I ona je počela plakati i bila tužna. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ne brini se, tamo svaki će biti na najbolje stanje, to znači izgledati kao baš lijepo, dobro, mlado, tako dalje. I časni Kur'an, kada ovdje govori da mi uzdignemo obliku koje vi ne znate, onda kako može da jedan čovjek kaže da tamo će biti tako, tamo dobit ćemo ovo i ono. I ovi stvari, svi što je rečeno, mlijeko i ovo meso i grožđe ili takvi to sve stvari i med, ovo je samo metafor.
Zato što u jedan hadis časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u džennet će biti takvi ovi stvari i stanje i takvi blagodati i nema jedan razmislio o tome. Nije jedan čovjek gledao i nije jedan čovjek slušao za takvi blagodati. Ali ovo blagodati što obično ljudi pričaju, to mi svi znamo. Za mlijeko, med, žene, ovi takvi stvari, halad, i to svi ljudi znaju. To znači tamo će biti duhovni život i drugi vrsti život kada je Božja riječ kaže da za taj oblik na kojem mi vas ozdignemo vi uopšte ne znate. I kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže za ovi blagodati vi nemate pojma, onda kako može da jedan čovjek on tvrdi da tamo ćemo dobiti ovo tjelesni stvari. To znači ovi ljudi nisu razumili ovo Božje poruka. Ovo bio metafor. I na drugo mjesto isto u časni Kur'an kada govori za džennet i časni Kur'an kada je rekao va džennatin arzuha samavatu wal arz uiddat lil muttaqin, ovo je surat Ali Imran 134. ajet. I Kur'an kaže i vasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arzuha samavatu wal arz uiddat lil muttaqin. Allah kaže i požurite prema oprostu od svoga gospodara i džennetu koji okružuje nebesa i zemlja. Nebesa i zemlju pripremljenom za bogobojazne. To znači džennet obuhvata nebesa i zemlje, to znači sve mir, svugdje gdje će biti džennet. I interesantno je kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio ovo ajet, jedan sledbenik je pitao o Božje poslaniče, ako džennet obuhvata nebesa i zemlju, gdje je onda džehannam? Ovo je baš validno pitanje. Zato što obično ljudi misli džennet i džehannam su odvojeno dva prostora, kao ovo materijalno mjesto. Onda vidite šta je bio odgovor. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, on je odgovorio subhanallah, kad dolazi dan, gdje bude noć. Na jednom mjestu je bio rečeno na isto mjesto. To znači džennet i džehannam, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže oboje su na isto mjestu. I ovo se pokazuje u jednom atmosfer. Ako dimenzija je drugačije, onda može da postoji dva različiti struja, različiti stvari. Naprimjer, sada ovdje mi snimamo, ali ovdje imamo razni vrsti ovi, ako mi pustimo ovo televizija, onda možemo da slušamo razne stvari. To znači postoji u jednom prostor takvi stvari koje može bude različiti. Iako džennet i džahannam su na isto mjesto, onda ako je to je fizičko, onda kako može, da li može ovo hladno i vruće bude na isto mjesto? I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem riješi ovo stvar prije 1400 godina, ali poslije ulema oni su otišli dalje od ovo Božje svjetlost i onda oni su dali neki drugi tumačenje koji uopšte nisu prema ovo uputstva od časni Kur'an i od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Od ovi metafor oni su uzeli kao doslovno i oni misli
I ako, na primjer, ako mi vjerujemo kako olema tumači da u džennet svi ćemo jesti, piti i tamo će ljudi će imati isto žene, onda ovo su ti stvari koje su tjelesni stvari. I onda tamo će biti, onda šta je razlika među život na ovom svijetu i život na drugom svijetu. I onda ovo ne izgleda da je ovo je Božji plan ili mudrost u tome da ljudi ovdje živi i onda Allah kaže sada ću vas skraćiti život i poslije napravit ću drugi život i tamo opet će biti isto stvari. Ako tamo jedete, pijete, onda naravno onda treba nužda, sve stvari onda treba isto kako je ovdje. I kada je Kur'an kaže vi ne znate oblik za taj život. I poslanik kada kaže vi ne možete razmisliti o tome kakva vrsta život tamo će biti, onda to treba da mi shvatimo da je život na drugom svijetu potpuno je drugačije, to je duhovni život. Ako hoćete više u tome, ja bi poručio vama knjiga od običajni Mesija al-Islam, filosofi učenja Islama, i tamo je on dobar način objasnio taj stvar, život poslije smrti ili svrh života, i to je odgovor u tome.